Buyursam mına kölge жетip келдик. Bezip kalıpsın ara. Mikrofon керек екен жадар саған. Çukurluğu dağı normalde çukur bolsa gerek. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oy boy tuğanдар, assalamu alaikum, amansыздарбы туғандар. Бүгін число 27 июнь 2025 жыл Ош обласы Ноғат районы Қарағой жайлаусына келіп туғандар. Таңғы саат 6 болды туғандар. Погода өте сонын туғандар. Maşallah, maşallah gösebesін туғандар. Maşallah. Бұл жаққа келсеңіздер мазар, ал эми бұл жағы ушул мундарчы деп коет. Биз ушул мундарчыдагы көл бар экен, ошо көлгө кеттебиз. Таңкы саат 6 болду. Видеобузду аягына чейин көрүп, лайктардан басып, комментарий калтырып, ушул биздин Байкежи YouTube каналга туғандар сөзсүз катталып коюңуздар. Сіздерге ар дайым пайдалы, кызыктуу видеолорду буйрса өз убагында чыгарып турабыз. Ушул келгенде ушу оңго бурулсаңыздар, мында чыга бурулат, ал эми түз келсеңиздер мазар жака туғандар. Бисмилла деп биз менен чогуу болуңдар туғандар. Таңкы саат 6 болду. Машина бар жаған жеттерге же машина менен барабыз. Ал эми наркы жагына уже пешком басабыз буйруса туғандар. Үйлерді тезіп қойып тұрға бұл жерге. Үйлерді, а? Онда емелер жоға да қырғыз үйлер, а? Ерден сел түшіп тұр, а? Бұл жақ қадимгідей эле адамдар келіп баштаптыр ерте менен. Же булар жаткандар окшойт, а? Мынау лобойың ачып коюш керек экен өзү негизи. Мына эжелерибиз ерте менен сейилдеп жүрүшөт. Жер, машалла, өзүнчөлүк бир Европа, Европадан дагы. Туғандар, бул жер өзүбүздүн Карагой жайлоосу. Машалла. Карагой көлүнө ким чыккан болсо комментарийге жазыңыздар, кайсы жыл чыккансыздар. Биз буйруса бул жактагы көлгө биринчи жолу чыгып кетебиз. Будан 2-3 жыл мурун берки мазар жактагы көлгө чыккан элек. Ал
жақ өте алыс екен. Машина тоқтағаннан кейін нар жағына 6 саат пешком басқанбыз. Ал эми бул жагы бул мындарчы жагынан машина тоқтаған жерден баштап нары бир 3 саат жол дейт. Аны буюрса чогуу барабыз. Belki eminlerge mene koyup ketken ha? Kelat. Biz bul jak koyup ketebizби? Oo, bul jak. Bismillah dep bu je biz Kölдүн жолуна түштүк уже. Мына ушул катта сайды бойлап кете беришибиз керек экен да. Эмнеден тағы тийип калбайбы Мукой? Досы майда досы. Жүгүлүн тағы кыйда легиз экен тийбеди. Сагынгандар комментарийге жазып буюрса, видеону аягына чейин көрүңүздөр, сагынычыңыздарды жазып алыңыздар. Бир аз болсо дагы чет мамлекетте иштеп жүргөн биздин мекендештер мына ушул ташты албасак. Айда. Ой, туугандар, караңыздарчы. Өтө кооз экен. Ошол жерде уйлар жүрөт. Жолдар жолда жиптер жүрчү жолдар экен деп берилер, бирок жүгүл менен чийип кетти ал буюрса. Ошол зоолордун арасында экен да жанагы көл. Bayla aynak çürüp çıkarsam bu boyu tarsama, bu eşik kıyla suğa eken bulacak. Oş. Uylar жүрген жерде biz кадимгидей машина менен жүрөбүз го. Oş. Signalın yok mu? Ha? Молодец, ами. Бар екен го. Мал тырпак. Мына жагылып ебип атат. Уйлар бул жакта эти орт экен. Ош! Кач! Разгомуз багыла. Ош! Ош! Качау! Оч! Ош! Ош, ош! Oş! Oş! Oş, oş! Oş, oş! Katlayın gidelim, malaydan düşüyor be. Oş! Haydi gala. Bu uşunda жүргөн gündörgü Kudayga şükür.
Qanchasi bu kunlarga jetmey жүрөт. Geliş dagы negizi kıyınım. Болгонду тартып чыгарам. Эч кандай монтаждабастан болгондой чыгарабыз. Буюрса. Жүгүлө келип турган бул жака деле. Жүгүлө кандай машина турат турганда? Жүгүлө экен. Болонуң ысып кетти. Ысып кетти? Мына дөңдөн. Saat 6:30 болду. 6:30 болду гана таңкы саат. Көрдүңүздөрчү кооздукту. Машалла. Мына тугандар, мына зоолор. Машина ушул жерге чейин келди. Эми биз буйруса бул жагына 3 саат жол жүрүп, иншалла, көлгө барабыз. Мына бээлер бул жерде маза кылып оттоп жүрөт. Муктубек досумдун машинеси молодец. Мына ушул жерде жайлоого чыккан эжелерибиз бар экен. Bize gün çıkıp başladı. Boldu koyup koyar şerge mümkün. Mına tuğanlar bu yerdeki janagı 20 ta 15 tağı uylar. Videodan görüp atkan yerler. Biz buyursa bu yerge gel atıp diyemiz. Hazır biz öte alışqa çıkıp kettik. Maşina uşul yerge çeyin geldi. Sunkalarda alıp buyursa kettik acı orga. О, мына досым уже тоқталып алыпсыз мынаны. Сүйлөп коюң онда. Жакшы экен, жактыбы карагой. Сабахандан келдим дедиңиздер, а? Жакшы. Биз дагы көлгө келдик элек. Бул жакта көл бар экен да бир. Ошого азыр çıkaydı deyip. Keçe geldinizler be? 2 gün oldu. Yaxşı. Özbekistandan geldi tuğanlar. Bismillah da уже biz yolga çıktık. Buna tuğanlar. Saat 6:07'ge 5 minutda kaldı. Qanday sonuna şunday oturgan. Bismillah da bir şey yüzde. Yolga düştük birisi. Ova. Powerbank'ları da aldık. Mına uşul kıyamından
Barışmış'a деген da. Tangı saat 7 oldu. Bir saat 11'ge çeyin. Buyursa kölge barıp basak gerek. Videomuz biraz көбірек болып кетші мүмкін. Bir saatтай. Мына шертерімнен уже Hazır уже çarşaf başladık. Abdülmalik ne oldu kam? Жолды қара қияны. Mına şu doşet қия. Ne oldu ekan? Ne oldu ha? Turlab da uy barla oynardı. Байкеji YouTube kanalından alıp barıçı. Men Jodarbek Akbarov. Buyursa. Ne oldu ekan butka? Karaç bu yerde şu tineke alıp үйге ұқсас жүрсе бар екен да. Мындай погода жыты өтө башкача экен, а? Таза. Миң марта Кудайга шүгүр. Mına uylar semiz eкен. Mına o taraflara qarsan. Mına uylar жыргайт экен да, çöptün en tazaсын жеп. Эме Naturalni çöpler жеткен, мына уйлар, таза уйлар эме. Çöpler жеткен. Күйгө чытанып кетти. Жаштык кездесте тугандар. Болгон группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Туп-туңук суу. Булак экен, а була? Az kayaka ekan, Abdülmalik. Ne kadar? Ne olsun yoldan var ekan da. Mına setkan ama öte tosup duramay. 30 gektar jerde, şul jerde. Ha, 30 ming emeğe gittir.
Аккайын эгиптир кечиресиздер. 30 000 Bak emeden эгиптир. Аккайындан. Ой, ne de koro var gene. Koylar. Mına beyler. Salva. Hazır bulacağı Gransaga net kançalar ekan Xitayga? Bir to? Jirmayan mı? Hocam jülisini zapcasalar geliriz Xitayski. Bu neves kaçlık ne? Aygırı var. Aygırı. Kana? Seni gözlep geldi mi? Nal gana? Жақында сан жаян деген спорт қой. Нақ жаятта бұлчу. Ба кинодағыдай олдатты. Нақ қиялар. Мына аршалар чакана жыл қылым болса керек бұлар, а? Жыл ба? Жоқ, марқы Mazarın kölü. Çok başı şundaydı. Anan. Toğu çıkıp ettiniz deriz. Baya çöğüm çıkmay kalgandan jeri narjağı уже taştak kıya var eken, bu da öte bilinmez kıya eken da. Muna onun janында çoğun jol eken da muna. Su көйгөн дарияда. О, ойлар апта көчмөн бар экен, э. Ойлар турат. О, наркы өттү. Охоу! Attayla basıp kettabız biz de. От секин кетти, атча биз катык басып кеттабыз. Мына туугандар. Өзбекстандан келген коноктор Atlardı binip kettet. Alemi biz bolsa bulacaktan peşkom kettabız. At menen bir de basıp kettabız, je at çaşpay kettet, je biz biraz katlı basıp kettabız. Bunlar daha kölge okşayt. Onlar daha kölge eken, ha? Bunday okşayt. Ağıp gitti, koy. Şansıyla. Асқазы олар туғандар. Охо.
Turur, tarttım neke. Videoya ham ketdi, sizlar ham tutasizlar. Ha. Söyleyering taqsirim. 3 kun bo'ldi hozir. Bo'ldi hozir. 2,5 Ko'lga chiqsak, 2 saat yürüdük. ko'lga jetsak inshaalloh bo'ladi. Odan ham oshadi biroq. 2 saat yürüdük, saat 6'da çıkıp geldik. Qancha bo'ldi hozir? 8 oldu. 8. 8 keme. Tamam, Allah. Şu asfalt kendi oldu bana. Zetneye giriz bekle. Vardı o. Tapay. Bul. YouTube'a çıkarttım Kutök. Da turup qarap onça gözüңе işenmey ketesin da. Ушундай жер bizim туылып өскен жер бе деп. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Кыргызстаныбызга көз тийбесин иншалла. O nal жерде ödende kön ha? Oşal. O. Az kança 3'ten 1 bölüge bitti mi? Tariftilek mi? Oho, onda 12'ge baratıq oşayız ha. Uca görünüyor mu na ol? Biyiktegen sen çöpler kişiler göttat. Pastap. Hava bayağınday olup. Hazır o arşayan çıpağı da çok oradan. Öyle. Gelip kaldınızlar mı? Yaxşı, aleyküm selam. Tur naraqa tur aydan. Tur aydan. Yarım oldu mu oldu kaka? Bolup kaldı mı? Ha yaxşı. Sizde daha kolluk abi? Ha yaxşı. Özbekistan'dan kelgen konaklar kölge ketdi degan. Ferganadan kelgen. Bize hala şu günden mi? Ujin, ujin değil de satılık çay çayılıp kalbasa alıp aldık. Az şeritlerde dağı başka tamaklar var. Жарым келіп қалыппыз бұйырса. Зоны қарсаңдар туғандар. Қадимгідей қазық қағып қойғандай шеш. Машалла, мына торының башын көрсетейін жинеке. Мына мұтек, мына таштар қарсаң қырлырғын. Maşallah. Бұға шығып шербәсәң керек деймін де мен ойымша. Парашютменен ұшпасаң. Ошол мөңгүнүн жандарын окшойт көл. Мына карды карай. Мына калындык өтө калың болсо керек а? Мөңгүлөр. Сервик тал. Бирок границага менен негизи буяга жакын окшойт Кытайга. Негизи жакын болсо. Мына көнү Таштан да карачы, нема болчу, жакындатты таштан. Суу чыгып
Kaydan? Neden deysin be? Qarab turatqan. Ağır. Aa, ner ortağı. Ol ba, sel жүрші жерік сен не айтасың ба? Son darakka. Uldirak. Нер бе? Ha. Мына ал ба? Жо, күлік екен. Ölekkan. Mına al bu? Bundan darak. Ona. Yok. Su jölü yemegen, su yok. Taşın süresinde yaşayıp. Mesbille mes. Çay mez oldu da. Sultan çayları koyup. Tabiqatты қарсаңар, мындай. Bunda oturuşam öte kıyın özü. Oho, mına uylar. Mazda alıp yürütken de bular ha. Uylar yaxşı semiz eken. Ya ona musurunlar çoğultup paketke salgıla. Paketke salgıla. 1 saat yol kaldırıp yürüse. Alan deme. Onları o ceketlerimize kantırırsa. Musurlar salgıla polnesler çoğultup kalbada. Salgıla. Qara. Ana sumkaga salып алам мусорды ham. Qanday gana keremet. Buyursa yarım yoldan ötüp kalıpız. Kölge az kaldı. Jaz bu ya, erте jaz. Çöpleri hem çıkıp başlattı da mi? 9 bolup mu? 10 yarımga barsak buyursa. Karkaçkö çüpür deysin mi? Ova. Turlagan hem ne oldu? Harçılardı polun çoğultu apkep koyup durgu. Neke? Yok maşallah ötü. Qanaqa ya tapay qaldım mı? Mına oxşaydı. Alisa bir yerde işte ölse gerek. Oğa bari orada. Ya ıldıyda gel. Ildida okan. Boldan da şuna ildiyla etkenimizden. Nakşineşine ıldıyla saydın boyuna çötkemiz hava. Kod düşünerdiler ha. Bak jaktından jolu. Koysan? Ha.
Oo, su öte muzdak bu. Su öte muzdak bu. Öte qoğuz ekan. Bunday qo'z yer ko'riladi ekan. Buna topoq buqa ekan. Mazza dem sürüyor. Ma ne ninve? Sur ninve? Kat basla. Qanday qilib taysiz bunaqa? Atışqanday neden? Onlar da Xitoylar gibi. Neden qo'y olib atışqanda neden? Ha. Ne qalgan şunda? Bunlar dön bilen ketaydi mi ya tak bilen mi? Kartdan qarab qo'y. Ulan köp ey. Ulan köp. Maşallah ma. Kul çıkan yere. Yağında yok. Nima uşul o neden daha su çıkıp geldi at? Nima şakallar arasındaki. Oşol yerden singetken dağı neden çıkartken? Maşallah. Allah'ım kudretini qarаңыздар туғандар. İnşallah kölge az kaldı.
Жаңыртат қой. Uy. Sen bakırsan şahsen uy bakır da onda. Mal dedin mi? Kanay? Ya ben at kartına getip kaldı indi. Tapay tavsa. Ne kava? Neyden ba? Ketti günüm. Oh, ne gül. Buyursam la. Kölge jetip geldik. Saat kança ol qarap qoy saatda. Saatda. 10 oldu bu. 8, 9, 10. 3 saatte gelip bizde onda. 3 saatte kölge gelip bizden atçanlar gelip kaptır. Bırak kartadan öte çoğun göründü hazır. Yuvoy biraz kişiden görüntü atko. Ce. Vay maşallah. Köl çoğunga ne? Çoğunga ne kölüm daynan onu? Kanca geçirken dedin, 2,5 dedin mi? 2,5 çıkat he. Çoğunken. Çukurluğu dağı normalde çukur bolsa gerek. Maşallah. Bul yer eten su göğünü da su göğçelik dağı. Su göğü va kıyla. Şu sarıgıp baratkenler bize kay. Ova. Suga çıkmaylı be, hiç muzdak mı? Kudağa şükür, sesini jetip aldık. Kölüge. Üç saatte geldik ha birisi ha. Hem ketişiyoruz. 2 saatte jetsek gerek ılıyga. Kalası çıkıtıyoruz hem ılıyga. Karakoy kölü. Özbekistan'dan gelen konuklar var. Жақсы келіп алдыңыздар mı? Қайерде? Oldu hazır. Ya sizler çok oturduk o. Fonğomda alıp durup, ekran betinde şunda alıp durup, dayak tap durup, da alıp durup, fonğa yaman şeyler taşık durup. Fonğa inşallah iştep o şekilde dadır, fonun iştep o şekilde dadır. Туғандар бұл жақтағы көлге келіп өте оңай екен. Жолдардағы қия бар екен, өте жақсы. Ушул қиямен эле келсеңиздер, буйруса 3 саатта келип калатыңыздар. Ал эми берки мазар жактагы көлгө бара турган болсоңуздар, ал жак алысыраак, анан
Жолу дагы бир аз мындай кыйын. Өтө эле кыйын. Урматтуу тугандар, келсеңиздер, эч качан өкүнбөйсүздөр. Мына мындарчы жактагы ушул көлгө, мына Карагой көл деп аткан бул жерди. Кызыккандар болсо келиңиздер, өтө кооз жерлер, өтө көп экен. Мына ушул кыя менен эле буйруса кете бересиздер. Биз буйрсак кайттык эми. Анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр деген жакшы ойдобуз. Комментарийге ой пикир калтырып, болгон группалар менен бөлүшүп коюңуздар буйруса. Жакшы болот. Мына ушул бир эле кыя бар экен. Кыя менен келе бересиздер. Бийиктиги дагы бирок ончолук эле бийик эмес экен бул жага. Бир 3,5 миң же 3 миң бийиктикте экен да, деңиз деңгээлинен. Нар жакка чыкканда эме болгон эле уже кулактар бүтүп калган эле. Бул жакта азыр уже кулактарым ончо бүтпөдү го. Алейкум ассалам. Мал издеп кайттыңбы, не болду? Буяк оңой экен да, биз бая. Ойнерден билбей. Бул жакка салып алыппыз эле да. Карагойдун кооздугун көрүп буйрса кайттык. Ушундай биздин кооз жерлерибиз бар экен, а? Кыргызстаныбызда. Машалла. Түшкөн эле тезлек уже келип калдык го мына сууга. Тугандар, мына ушинтип буйруса Карагай көлүнөн уже кайттык эми. Саат 12 болуп калды. Погода дагы мына ушундай айланыш баштады. Жамгыр жааса түшкөнгө жетишпей калабыз. Сиздер дагы чыгыңыздар, келиңиздер. Өтө жакшы кооз жерлер экен. 3 саатта буйруса келип калат экенсиздер. Жол ошо бир кыя бар экен, ошо кыя менен эле келсеңиздер. Буйруса ошол кыя өзү ушул көлгө алып келет экен. Көлдүн чоңдугу 2,5 гектар экен тугандар. Өтө чоң экен. Машалла, өтө сонун. Буйруса биз эми кайттык эми. 4 дос болуп чыктык элек. Эми буйруса түшкөндө бир 2 саатта түссө керек, 3 саатта чыгып келдик. Адреси дагы бир айтып коеюн. Ош областы, Ноокат району, Карагой жайлоосу. Бул көлгө келгендер комментарийге жазыңыздар, кайсы жылы келгенсиздер. Мына тугандар, буйруса биз эми кайттык. Барыңыздар, сак саламатта калыңыздар.